Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ngalangkungan khutbah awal ieu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mafarin hidayah sinareng taufik ka urang sadaya, sangkan tiasa syukuran oge sabar kana segala rupi anu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadaya, anu nyana kana katakwaan, nambah kana kuatna iman, sarta tambah kandalna tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah anu mulia, mungkin sebagian jalmi masih aya anu teu acan ngartos naon salaresna tujuan hirup manusia di alam dunia ieu. Naha ukur kanggo tuang sareng leut hungkul numutkeun pidawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 5:6. Tujuan diciptakeun manusia teh teu aya sanes kajabi supaya aribadah ka Gusti Allah. Ieu mangrupikeun prinsip tina kahirupan manusia. Jalaran kitu hayu urang sami-sami ngarahkeun tujuan hirup, malah mandar urang sadaya kenging kasalamatan, katenangan, sareng kebahagiaan di dunia sareng di akhirat anu abadi ku ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu sayyi'at. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala jami'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'ina tabi'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasranin wa khajul man khajalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.